Ngai nai nuu ia e whaingatā o no iai. Pengal kasi paseke. E iai ne iafu tufta foe ma o sa papa i sa taua ma whangaloa. Ia mo meo maunga hui. E la whaingatā ia mo sotai. O mea e mwhaiana whai i le ngā rupu e whatasi o la tōne o company service providers. Le iai le CSL, e iai le TTCL, e iai le Vodafone company mo le whai sao i sa mo le nei. E lalo le pula ngā tātou. Le lau e iai le ngangal na ngā rupu whatasi. E whakue po e kasi a e whanga umai la kongi. E na ia vave ai o na fofole whawhitau. E nisi o tātou tumalo whaingatā o na tulangalama o le monga. O le tulanga atoa na o na e a fia ai a tātou whanau, a fia ai tupe e le tutongi o se company se tupe te le. Ai le momia. Kwa le momia. Ma mau koe leo le. O ngā se lengi le tuno. Ino mea nei le anga o le company. Tau iai o ainga o isi whaipule o le fast. Wa alu whale ainga mea le i le tūranga le o meo good governance au nei whaafia ainga I me whapea. E le la o tilo I so tanga whaale ainga. Ma se tau I ai. A ure kilo la I na fianga lau tele whanau sama. Ya. Ave ni kong kalate ini company e ni so tanga I la so na le no pai pule minister pai na ma. E tenda. E como tenda. A tenda. Ya o family. Ai matua hoi la le requirement ele ngate sa mo ne o America tu mi fa. Ke vi se ku ila fa ngau ko mi si fa no fa wa. O ele so kai me ke so I ku yo. Fatino ale fianga foi le kasi al kai ko ku. Ave lualo ia o mange wa le lifa le si ai fa le comunes. Sa sala tafsili le mai atu wa fa mo mo. Il taimi o tula I mai le tofi pale bia sa ise vai taimi foi le tuai o le tofi e ino fa au lulu mo tanga le. Wa le pe tula I mai o le tua ina le malo le pisa si le tuai o na mau fa au lulu. E le se me kawen kwai. E le se me kawen kwai. Ia e mo ye fo is fam kalanga pisa si ia e lo pisa met pisa si. E ho isi me la ke mga ko e sa o e lo sa. Al mela na pe le to wala pe pisa si. E le se me e fa na fia. E la mo me public interest me. Le kaunga kwai ma o whenga malo le ia ia vame whai mo whai. Matua voi le upu masang. O le justice delayed is justice denied. E kuai loa ma whai whai. O ngā e loro le ele mea le ako loa whai. Ele mea whale kongu la e ia. Lawa fionga ka mole lava to e fo I lava I toa mata pula satellite pe ne sao no iai. Ona le na tangi manina le minista wa o ngale asona na fi. O na mafua na ave sao le 2 miliona tana le company lea. O na pau le company o le o mawe satellite le fa nga I le proclame le wa o ngale ton. Ai le mo mia. A sa kerike lea. A la nga le wa usawa. Kwa le mo mia ngi sa kerike. Ele o le sfumo kupu masinga previously. On ngakaufi.
Aua le whamai. O ngala o whawhikau. Ko pēr I le ofisa o ngai fuafua la kou I le program. Le se te fasili fa mo la wala fionga. If I lo to la so na fina fa ile na to mala awile si fa tata no nga la fionga ya pali ipa no na ofisa fa sana lau. Na ta o manino pa no la so na fi o ye na telefa ato ese tu sai fo I ma lau po kala mina fa il pola sa ona o le we tam fa to so mai to ni e kale si le mata upo ona sa fa nga fa so tu la fo no fa noa. Ole le sol nga fa so tu la fo. O whamua o le ava koe ave I tangata. Mai mwheo no whapea. O le mea kongwa lea lenga mga o ia I le lupi wha. Ia vave o ngā kauria e se whamua. O le whaongai ngā fo I whamua. I lea ia masau whi au e ke whisia. A sa wal tangata maran tupe. Whata. So pula whangola le whaia I o le ruru. O ngā mawaile o le e kāra kai alua koe ngofo I runga makia. E ke whiu e mo mea o le mawa whau o le tangata o tumu pipia. O lai kau mo whai e whangua I a vave an tui lalo le pale. I a ka ofi e le kuru. Ua whewheke le longa o le kuru. A me whai le manao I a lupi wha. Vave kauria whangua. E na I a vave o na mawatu tupe lau whaisau, ala whaisau wha. A kou la se sina. Mo kwa ke lea trosongi ale kalesi. E le whatino ino whainga le lei. Awawi. Poke kalesi, poke le kalesi. Ai so se kalesi o mai aka. O ke sosongi ai. Ave la sosongi. Sosongi ke lea o ngai e whangonga kala. Anga sulfai mei ni whangoa kalesi. Ia, o kele ia whangoa o pope, kele whangoa o kaiki, kele whangoa o le milkisi. Ia, aina ia se e kalesi e fia vese me whakua le official whangoa kalesi e solu mai whaia ma whenga malona me. Kua kula ia ele kua kai kangang e whakua ele lako. Officer tu. Ko ia I male lisi. Kalwhenga I male lako malosia me se me kau e kalesia. Sulfai mai fo I lea o ngā Don Bosco. I. Whakuranga I fo lesi whenga fo mo saloi. Inga ia whaalau whangua o le malo. Mo le whakua I a onga mo meo tatai se se. E peke whike whanga ua lea tunu usa vai. E la mea o tupu. E ala o ele pope, la o ele kaiki, la o ele whangua o le makisi, la o ele whangua o le avoti o I la sfeku. Mena I mo whainga asuru mai le kalesi e atea. E le vai peo sau e kalesi a mo whai whapiko aile. E le e kauanga ngā kusa le lei. E le whainga e whai e kalesi. E langa o le whawai ngā malora. Whawai taltununga wha kerusia. E le o waaila le kunga. E se mena e vai. Nā kausua e peo langa vai. E so kula whonga le mai whaingi lulu. Lea mai whai le lulu. O ngā leo kaka o lako mau lako whangua e oe. E a fo ingofu ai whai lako konga wha. Ma lako la fumua o isi u whai lako wakinga e lu whai loko. Ai paunga lau kana e luang e whai ang whamkaranga I Kongol Cox. Ia ora ke fu o fa pong sa ina si mako nupi fa ne o samina mako you pretty out of the so town la no ngai e tu sa o le ngona le fai se au o le pai tenho te fa fo o te tongo mai le oro mai te fa fo Ia o le
ma tua voi o la umana fai se o le lopo o le fefe o le si foi na fai safa la lua koe lalo le winga le fafo ko sa fa popo mai ma ko sa fa le winga lo por fefe o la o tilo ia